Tkompli tidher il-qasma fih dan il-Partit Laburista kif il-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Bela der viżibilment skomdu iwieġeb dwar l-iżviluppi kollha marbuta mal-inkjesta Vitals. Fil-fatt wara li sejjaħ lill-medja f'Mater Dei, Joe Etienne Bela rrifjuta li jwieġeb jekk jaqbilx jew le li ministri jew esponenti tal-Gvern għandhom jirreżenjaw jekk jissemmew fl-inkjesta Vitals, speċjalment wara li din it-tema tqajmet fil-Grupp Parlamentari Laburista. Ministri u esponenti tal-Gvern li jistemmew fl-inkjesta Vitals għandhom jirreżenjaw? Ħanerġa' ngħidlek, hawnhekk ġejna Ministru għandi dritt insaqsik din il-mistoqsija wkoll. Nirrispondik, hawnhekk ġejna biex inħabbru miżura ta' importanza enormi. L-inkjesta Vitals importanti ħafna, taħseb li għandhom jirreżenjaw? Hawnhekk qegħdin Mater Dei. Joe Etienne Bela baqa' b'mod persistenti jevita d-domandi ta' Net News dwar din it-tema sensittiva li ħolqot terremot f'Kastilja. U dwar l-inkjesta Vitals, Ministru. Irrispondejtek. Ma wġibni xejn fuq l-inkjesta Vitals, laqas bis-semmejta. L-inkjesta Vitals. Għandhom jirreżenjaw Ministri u esponenti. Il-Prim Ministru kien ċar jiena. Sfern għalli jekk jissemma jirreżenja, għandhom jagħmlu hekk l-oħrajn. Jiena 100% ma li għal il-Prim Ministru u m'għandix xejn nżid. Għal Chris Fern ma taqbilx. Għandi mistoqsija oħra, Ministru. Kien il-ġurnal Malta Today il-żvela kif Fern fil-grupp parlamentari qal li jekk ismu jissemma fl-inkjesta Vitals u lest li jirreżenja. U mistoqsi jekk jaqbilx li l-istituzzjonijiet qed jaħdmu kontra l-Laburisti, il-Ministru Bela qal li hawnhekk ukoll jaqbel mal-Prim Ministru. Dan meta l-istqarrija kienet saret minn Joseph Muscat u mhux mill-Prim Ministru. Ministru, inti temmen li l-istituzzjonijiet qed jaħdmu kontra l-Partit Laburista? Kellimtek diġà, kellimtek qatlek Ma weġibniex dwar il-mistoqsijiet li weġib. 100% ma li qal il-Prim Ministru. Qed jaħdmu kontra l-Partit Laburista. M'għandix xejn nżid. Marija Borċ, għal Net News.